Woham Volume 3, a multilingual poet meet 2024, Messen Pen Kipamampo. Jakongpo ni Phatro Karani, Malaysia long Tourism Ambassador Universe International Kachapatia long ki Haidun Ao Korzang, Kumkum Karkia Pan Lorulang Swalong Karcho. Chokiwala long Sampurna Abhiyana Jaime Kipadapo. Kardom pini Karbi prime time birta long pen kado kabya pantame kardom nang pazurik. Tangke pini Karbi prime time birta arjweka. Jakongpo ni phai cricket homarani Assam Recitation Council Karbianglong District atom tirapdon pen Dipu Jambili Literary Foundation mate JLF atom pen chipatar piponsi Woham Volume 3 a multilingual poet meet 2024 Kirbangamay Farmer Growth Center along Messen Pen kipaman puna birta nang. Jambili Literary Foundation atom penchi potter pipon along Assam Recitation Council Karbianglong District atom tirapdunsi bangso hirzir mate hirbangamay Messen Pen peman pon. Facebook page mate online along like share lapen comments ki online nai atom aphan nong e pen certificate ta pazirpon. Anparta Assamese lapen Karbi section a hirzir ki puatoma phan sedame nong e pen certificate ta pazirpon. Bangso maya long alihiaman pen Karbianglong Autonomous Council EM Surjo rong phar chatongdo. Lapen Padma Sri Dhaneswaring T Joy Singh Togbi Dr. Kadom Bini Terangpi Kam Singh Hanse Sar Et Hanse Anparta Hirzir aning ke hang pikpik atum chatongdon si Hirzir hirbanga maya long ardi bidon pen mai ing samjin pen pechunpong. Ano dong fan? Ini dagan ning rompik ate Jambili Literary Foundation. Alang letung cepat duk pen peneng kanang bong si pen isi kethenai akang tu nai aisab lo ladak hirji ramai padu penili fanta special guest aisab nang hang lo pen organizer dong fan Dr. Kadom Bini Terangpi on teron Welsing Hanse ang itu pan ninga klong pen chorolo itu pan naga hang apot pen da kono wegi mi itu hijir ketok hijir koson si recitation nai ma bai koson pen si Messen pen hijir ketok nai ma kasu kechar long la pen ko mi thang hijir koson si kihir nai ma la so kechar long apot ala tum kebang journey Messen na hijir bang man po posining mata pen monon fige bang jia hosis tame la Jambili Literary Foundation pen lason ki Messen asai ke ting pon wer Japan billion pen ninga klong pen chuning rilo la pen anso si Karbi Alam ipi Karbi Alam anso ke pachan Japan lang letun pen tem se padu ko pod alam tum phat ninga klong pen churulo ke bang jia ni same Karbi Alam tame isi keteta nang dek mate it se dolong asa mekidi tun Japan lai tai si kiklempon ang deng lo asa ni si ning mathalo je Karbi Alam da bang alam aso thak si pi Karbi Alam da khaya deng pi alam long angkang long adimak long long bu mathasi mathalo la pena ko Messen pen paklem thek pot ning tarai ton long pot ningarong kardong. Annual poet meets organized by Jambili Literary Foundation in collaboration with Assam Recitation Council Karbianglong District. Ningarong lo athema wiki meetum ta charli long lo wiki bi obeban itum hedi si process mane itum isi just non ke neta gorom bondho lo matidi osomartum koson mahadi low charlie mane recitation pen ta isi personality development lasi nitum Jambili Literature Foundation pan nining aklong pen churi siri karnom lo nangli tum phanta lo anpar ke la guardian tum phanta lo alangli adap 10 baji pen non 6 baji an hedi kedo enke support lo nitum phan lason se Karbi akhai phan hedi recitation pen Karbi culture
नितुम के रिच कल्चर दो लसी नितुमा कल्चर कोसन सी प्रिजर्व जी लसी इसी प्रोसेस लो लसी निलितुम लसी इसी स्टार्ट बम लो नितुम दा चार्ली बम लांग पिने थेकते ला नितुम सिता नितुम बोरी लो अथेमा नितुम ओवी की मितुम भांता इसी प्लेटफॉर्म की पीजे अपन लसी नंग लितुम भान लसन अपोर की पीपोट सुरी सुरी कार्डम नीली लान लो के थांजी कार्डम कुरबांग थो ओ निलितुम मॉर्निंग सेशन आहुत सर सुजरंग पर सर ता वांगलो नितुम नॉन नवंबर लॉन्ग लिटरेरी फेस्टिवल दोजी पुसी किपू एंड अनपार के लासो लिटरेरी फेस्टिवल के फर्स्ट टाइम लो इन कार्बी आंगलोंग लो दादा के आकी मितुम ता लो अबान तुम ता वे की मितुम नॉट ओनली माने नितुम कार्बी आंगलो होंग पेंटा हांगजी माने इसी इंटरेक्शन दोदुन पो इनके नितुम ता चिनी बाथे मा बोरोलैंड यूनिवर्सिटी अनुका प्रेक तुम के लासन क्लेम बम लो लिटरेरी एजुकेशन आहिन हेडी हाउ टू डेवलप हाउ टू बैलेंसिंग नो तुम के अप्रंग पेंटा लासन पिबम लो सेते इली तुम लोंग के लासन अवेला लासन निली माथा बम सारटा निली तुम फान पिनी लामथे पिलो नितुम फान लासन सिट केचाक दोन लो अलंगली काउंसिल पेंटा नंगराब जी पुसी नंगथान लासे निली तुम के इसी होप दो रे ऑफ होप पुसी माथा लो एके कार्बी आंगलोंग के हेडी कार्बी आंगलोंग लान सोसे रिसाइटेशन माने कार्बी आमुनी तुम नितुम के रिच कल्चर दो लासो कल्चर प्रिजर्व हाउ टू प्रिजर्व एंड कोसन से लासो कल्चर फन होंगता पाचिनी नंग लासे नितुम इसी प्रोसेस लासे इसी वन स्टेप सिकुरी पुसी के माथा लाल Piniladak ajar dincluye phi nilitum Karbi alam alamet pachana lapen ovimiatum lamet puthak literature puthak ke thek je phan kachini je phan laso ninga parong ye phan pusi piniladak jasamet multilingual poetmet lo lampang wo hirbang amane tum dak farmer dot santar long padoponit lo ladak ongdung ovimi hirbang atum bang phokep so se dolo school college pen ka chepate phan sitame bang thongkep likep so se chepate tum wang lo pen chopha hirbang ne tum la karbiang long angka hamren pen chenglok nilip nihang pen chenglok ne tum pangrom ponik lo la pen mesen pen chun lo an bada pinia mai long man ke do art and culture ayem so jorong pharsar sita menang che tawn no la pen soni son thom alam the ningarong pen nang than te kai lo jasemet muninga sengkan pen abangke Karbi autonomous council pen ta jasemet tok bang atom phan bangke ningkan sek pen award abange ka padoji phan bori pon pol pen isia meeting amai long chingbai pon po pusinang than te kang lo anparta ni tum pinila so pherang kidum kerapen kapachini kang tunga mangala hen lo kewang ji phai kunia chiklo November chiklo nilitum la kecheng sia farman difu literature festival like a nationally claim poneto indiang kangpi pangrom men claim ikpo semela so putak sadame Karbi autonomous council hin pen akerap acheto do po posi pinilam the che paklang kang lo ase pinia mai bang mesen pen chun lo la pen ke chapate sadame ni tum nong e sir kep pajir pon long lo Jasemet ke ni tum ki hok pon ke Assamese lapen Karbi cha sitami ladak Karbi anglong ke akhai dopik Boro pen changlok Demasa pen changlok English Hindi ke thega tum ta do Bengali ke thega tum ta do tame pinia bang ne tum arni apor ke hot jum pe kamase Assamese lapen Karbi cha Laswani kan jakongpo ni phaitro karani Malaysia long tourism ambassador universe international kachapatia long ke haidun ao korjang kumkum chetri mate karki apan lorulang swalong archosi kurwang thu pajepo Karbi anglong arong supi dipu lorulang so sangkal setria supi kumkum setri mate karki alang litara lang so jutang aklama long pen model apirthea long kengkam chejor pangcheng dun pen Piniar ni an alangli international along kengkam chejodun alangli ke damtang jakhongpo ni phaitro karani Malaysia along kibi tourism ambassador universe international along chepate dun pen nong e parisem dun si ahem Karbiang long chirang dipu lorulang so nepali basti arong arat chingrum si pini kumkum aphan mira bitung lapen poho pen ar chosi kurwang thu pazerpo Lason se Karbiang long autonomous council IMAC Krishna Bhattarai lapen arisang huatum Karbiang long aphan nong mekewan ao korjang aphan choro ar chosi korwang thu pazerpo contestant as well as
যাব পাৰে কাৰণ এটাই ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ থাকে মানে ইণ্ডিয়াক এটাই ছোৱালী ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰে আনাদাৰ কাণ্ট্ৰিত গৈ চ' ডিফাৰেণ্ট কাণ্ট্ৰি আহিছিলে 10টা কাণ্ট্ৰিৰ পৰা ছোৱালী আহিছিলে চ' ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া গৈছিলোঁ তেতিয়া বহুত টাফ কম্পিটিটৰ আছিলে চবেই কাৰণ চবেই ফিলিপিনছ পৰা আহিছিলে জাপান পৰা আহিছিলে জাৰ্মানী পৰা আহিছিলে চ' আমি চবেই কণ্টেষ্টেণ্টে মিলি মানে ফ্ৰেণ্ডলি হৈছিলোঁ বাট এটা জেলেচি এটা আছিলে যে নাই মই সেই শিকিব লাগে সেইটো বস্তুটো সেইকাৰণে অলপ প্ৰব্লেম ফেচ কৰিবলগীয়া হৈছে বাট ষ্টিল যিটো আমি কৰিব লাগে যিটো কষ্ট কৰি গৈছোঁ চব মনত থৈ মোকতো মনত থ'ব লাগে ন সেইবোৰ বস্তুটো চব মনত আছিলে আৰু যেতিয়া মোৰ পেজেনৰ ভিডিঅ' ওলাইছে তেতিয়া মই কান্দি আহিছিলোঁ তো মানে কান্দি আছিলোঁ এইটো ভিডিঅ'টো তো মানে চব কথা মনত এনেকুৱা আহি আছিলে চ' তাই जखों चिक्लो नि फाइ क्रोहिनियर नि निली ब्लॉक पेन पत्र पिपोसी संपूर्ण अभियान जैमेक चौकी भला लो मेसन पेन की प्रमाण पुना बिरता न लासोआ जैमेक लके असम सरकार पेन सुरहिनी रॉक्रे नरके पनिंग काउंसी के डेंग पोंचेंग लासोआ जैमेक पेना जोक असम अंकांग के दोआन अरारा तुमा फान इसिया वर्षाई के मेकी पिपोंजी अफांसी जैमेक के डेंग पों Jamaica Tengpen Rara Pan Warsa ki Piponjia Sonamo la Haihuhen. Lake Hell Mate Ok Pranamo, Education Mate Lo Charaliamo, Women's Empowerment Mate Suarlo Jako, Nutrition Mate Kecho ki Junpen, Ok Pran ke me ke long Japan. Sanitation Mate ki Junalang, Mason Pen ke long Japan. Housing Mate ke Duketak Ahem ki Piponjia Potak. Lapen livelihood Chokliam to Damamo Henlo. Laso Maya Long Alhiaman Pen Assam Legislative Assembly along Deputy Speaker Mate MLA Dr. Numal Momin Anparta Local MAC Pobito Rongpi Lapen Kaprek Kit He Kidding at Tum Chetong Dunsi Mason Pen May Pachunpo হেৰি ব্লকত ষ্টাফ তেনেকৈ হেৰি গৈছে নেকি নাই নাই এইটো ক'ৰবাত লৈ গৈছে নেকি ইয়াতে এইটো তাৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট হৈছে নাই হোৱা নাই আই উইল টেক কেয়াৰ অফ ইট বিকজ আই ৱাজ নট এৱেৰ অফ ইট টুডে আই গট দিছ ইনফৰমেশ্যন থ্ৰু ইউ ডেফিনেটলি আই উইল টেক কেয়াৰ অফ ইট কৰি আছে কিন্তু কথা হৈছে উইথ লিমিটেড ফাণ্ড যিমান ফাণ্ড আহে এইটোৰ ওপৰতে আমি কাম কৰিব লাগিব একদিনতেতো গোটেইখিনি ডেভেলপমেণ্ট নট পচিবল দ্য ইয়েৰ 2016 when I become MLA at that time you can compare collaboration polisi bukan jitu kimang kicun ia dim ka kimang ka pacun ko ni pala so step kideng kondola se non ni tumhan non 2024 la non July 4th pensi ni tumhan 3 months time ni tilo kol pini ni tum launch out pensi to join nai ba la po walam kalilo la ke anutina department jitu 6 indicator ke pido la tum department sita me kai ke mata awareness tam nan ko kela 3 months ko tum se jin ba non se 80% ya ni tum so se 90% pali jima ba 100% pali ma ko alang ni tum tame kai ke na mate me awareness me angton la majak anutina department with ni kira kipi pen kapali pen si 100% pali na so ba tame ka bori dunan ko okol pini launch of sin tum ko ditri ko lam kami ten seminon chikloyam thona time ki ido mane pini pen si tame la September ang ke bori nan ko paklem mane pachun pen si ahok lo nami kar sutami suman ke 90% ke outside there so sido si mani ke hema kisun penia problem do ta personal problem do ta so can si mani transfer nani vacancy do kulotel so si chidam lo so ta si mani ka to tibok hem ben tibok hen nai do pola so deputation so kidam do lo la si staff ang asapo ki kom do lo he stame botoman no namat ke son mani wang tu thelang ba tu vacancy adin bang ke nang khilab lela kon sitabe ni le details tabe chipi lo so abang ke knowledge bang do at ni le CM sar pan sitane non
Tumili Titanai Chimhanes, Service, the Chimini Titanai, Pass, the Mini Chimini, Jate, Kabjin Pen, Stop, Nankila Pen, Jate, Scheme Academy, Blocks, the Miss, Pen, Kami Pen, Continue, Hansila, Kabjin Pen, Vacancy, Sitamina, Sa, Ba, Kisum, Banke, Lam, Hekdamlong Lehe, mainly Nilitum. Block staff বা official staff tum chipadu bare pele kam ki chunji khali nangli tum local public ba amitina department sitami isi kachirap chitu bang donai nili tum ka bol ichor bai chine public tum te same na kachini dum donai awareness donai tum sila public etum pen sitami kaprek line department tum pen sitami tum kachirap kachitu jong siddo polote thang kisunami la non mat kisum ke la pulo ya hupen asam non ke online report la current mang hutang di la mang sapu hupen be report chipine pulo te la sala sapu kasik sakku kan mati ke non mat ke thang la kisum la ke the dung la kisum Tang tenal malam sopor phan birta mo ingtonics mo আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ দিহেনা মোফিত পুঠত বিৰতা হলং ওয়াংথুইকলং Langhin Village Development Committee Sahemalong Vidisia Mei Pukimi Kiran Tokbia Fan Ar Chopon Pusi Kat News Along Birtana Pale Karbi Autonomous Council Pen Kiran Tokbia Fan Langhin Constituency of Harman Vidisia Mei Pu Pexi Kipaki Ponji Fan Lamtoi Thopon Tanglo EM Billy Mahan Khaklari Vidisi Abari Mamei Pu Sarthei Singh Rongpi Sip Sankar Basumutari Lapen Arisang Huatum Tokbia Phan Aning Tethesi Non Het Jong Ar Chopo So আজি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ মুখ্য সদস্য ডক্টৰ তুলুৰাম মোহন ছাৰৰ নেতৃত্বত যিকোনো আমাৰ ইয়াত কাম কাজ উন্নয়নমূলক হ'ল তেখেতৰ নেতৃত্বত যিমানটো কাৰ্বি আংলঙত উন্নয়নমূলক হ'ল তেখেতে চোৱা চিতা কৰি আজি লাংহিন অঞ্চলতো আৰু আমাৰ উন্নয়নমূলক হ'বলৈ কাৰণে আমাৰ লোকেল ইএম ছাৰৰ লগত তেখেতৰ আলোচনাৰ বিষয়ে মোক আজি এই পদত দায়িত্ব দিলে গতিকে অহা দিনত মই আমাৰ অনাৰেবল CM ছাৰ তেখেতৰ নেতৃত্বত তেখেতৰ লগত তেখেতৰ সহযোগত আৰু আমাৰ লোকেল ইএম ছাৰৰ সহযোগত আমি অহা দিনত লাংহিনত আৰু যাতে আমাৰ ইয়াত উন্নয়নমূলক কাম হ'ব সেই লৈ আমি এই উদ্দেশ্যলৈ আমি কাম কৰি যাম Prang Tepini Karbi Prime Time Birta Pangke Kangton Iklong Kadok Kabeta Me Domi Thak Me Kurwang